tai va, tai turim dar vieną kelionę iš serijos Užkariaukim pasaulį. Tai dabar šitai turim pagrindinę mūsų heroję kelionės. Tai dabar norėčiau, ką tėtė galėtų palinkėti? Geras kelionės. Gerai. Ką mama galėtų palinkėti? Geras kelionės, tėveliams O ką tėtė daryti? Šitas geriausias. Nu tai va. Sėkmingai. Labas rytas, Dovilyti. Kur važiuojat? Važiuojat dabar į tokiu greičiu, tokiu tempu. O kaip šitas daiktas vadina, su kuriuo važiuoji? Travelatorius. O kokie mieste randatės? Dėlį. Ir ką veiksite čia Dėlį? Skrisim iš čia. Kada skrisite iš čia? Tuoj. Tuoj skrisim. O pavargus jaučiatės po tokios ilgos? Ne, baig. Ne. Ёжики! Esam dabar vienam pačiam pirmajam būste savo Indijai. Labai gražu. Labai. Tai gyvenam aukščiausiam aukšte, su peizažu į miestą. Ir turim dabar 4 valandikės pamiegoti. Incredible India. Incredible India. नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। जय हो जय हो जय हो जय हो। चख ले हाँ चख ले ये रात शहद है, चख ले रख ले हाँ दिल है, दिल आखिरी हद है, रख ले काला काला काजल तेरा कोई काला जादू है ना, काला काला काजल तेरा कोई काला जादू है ना। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो।
Pirmadienio eini? Šiek tiek iš penktadienio. कैसे बताएं क्यों तुझको चाहें यारा बता ना पाए बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाएं तू जाने ना तू जाने ना तू जाने ना तू जाने ना. Kaip karšta, yra vidury vasaros Haiderabade, Indijoje. Jeigu išeis, aišku. Va, čia yra paprastas kiaušinis, šaldytuvo. Čia yra plytelės. Paprastas kiaušinis. तुमसे न जाने क्यों अनजाने हैं सिलसिले तुमसे न जाने क्यों सपने हैं पलकों तले तुमसे न जाने क्यों कैसे बताएं क्यों तुझको चाहें यारा बता ना पाए बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाएं तू जाने ना तू जाने ना तू जाने ना तू जाने ना. निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया वो है मिलता तुमसे हूबहू ओ जाने तेरी आंखें थी या बातें थी. Labas, Davilyte. Labas. Oi, labai dideliai į ekraną telpat. Tai kur einat? Ką veikiat? Važiuojam, paliekam Haiderabade ir važiuojam į Mumbai. पास होके भी Kur तुम eini? आस होके Jo, labai sunku patikėti. Tai gerai, iki pasimatymo. होके भी अपने नहीं ऐसे मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए मुन्नी के गाल गुलाबी ना शराबी चाल नवाबी रे ले झंडू बम हुई डार्लिंग तेरे लिए मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए मुन्नी के गाल गुलाबी Esam Mumbai, Taj Mahal viešbučia, prieš kelis metus, 2008 liktais, susisprogdina kažkokie blogi žmonės ir nusinešė net ir 100 žmonių gyvybės. O čia visa pusė Azija susirinko pažiūrėti tą viešbutį. Ką galiu pasakyti, kur daug žmonės, visos didelės minės, tai tik 2 normalūs žmonės čia vaikšto. Tai yra पहले की आदत जो हट गई प्यार की जो तेरी मेरी उम्र आई थी वो कट गई दुनिया की तो फिक्र कहाँ थी तेरी भी अब चिंता घट गई तू भी तू है मैं भी मैं हूँ दुनिया सारी देखो लट गई तू न जाने
Karvės užūpio grekia. Indiška duona yra. Čia yra biriani. Čia kažkokia paplo. Špinatai. Špinatai su kažkokiais špinukais. Čia svogūnai su dalykai. Skanaus. Parodyk, kaip valgai. Tai viską. Labai nuostabu. Rabūnų salą. Ir ką ten veiksit? Nežinau, gal šauti straplės. Ne, nešauti. Maitinsim. Maitinsim. Nu tai va, laukia. Atpukėm salą. Pažiūrėk. Kaip šitą salą vadinasi? Elefantą. अब कोई फिक्र नहीं, गम का भी जिक्र नहीं। हाँ होता हूँ मैं जिस रास्ते पे आए खुशी वही। आजाद हूँ मैं तुझसे, आजाद है तू मुझसे। हाँ जो जी चाहे जैसे चाहे कर ले आज। Davilyte, ką tu darai čia? Čia tavo draugė? Aha. खोल के मैं सारे घूट गई, तू न बदली मैं ना बदला, दिल की सारी देख बदल गई। एक घूट में दुनियादारी की मैं सारी समझ निकल गई। Užknisa čempionai, kaip ir visur kitur, kaip ir visada manom, kad Lietuva geriausia šalis. Kas apsilgo? Šaldymačių. Valandėlių kokį nors. Cepelinų tai iš viso nekalbu. Vėsos tvora, pavėsė, žalio žolės, ten lietuviškai kalbančių žmonių. Visi geriausi dalykai tik Lietuva. Ar tai ryte, ar tai gaisre, skrendam į Delį. Atvažiavom į Delį, 40 karštų deginam. Ačiū. Raimondas pamatė masala tosą. Oh my god. सपनों में आई के जाई के ओरी कोरिया हमरी चुराई ले। Visi, kurie mano, kad valgant dievišką maistą nuo gatvės galima užsikėti, tai yra nesąmonė. Kodėl? Dėl to, kad tokiam aštrume maistą jokia bakterija neįgyvena. आई के हाय रे तू भी जुड़िया हमसे चुराई ले हमको। पहाड़ों में तू है, नजारों में तू है, देखूं जिधर मैं वहाँ तू दिखाई दे। Baigėsi kelionė po Indiją, trumpa, ne labai produktyvi, bet mums užtenka, atvažiuosim rimčiau. Kadangi Lietuvoje gaivu ir vėsu, tai mes grįšim. Tai va. Tai kaip ir visada, namuose geriausia. Labas rytas, Raimondai. Kur važiuojate? Esame to pačią Radalatorį. Lenk. Kaip šitas daiktas vadinas? Gal norite daugiau ką nors pasakyti mūsų žiūrovams? Tai gal tada skrendam namo.